Warszawa Dongurlejers, Mówit Warszawa. Warszawa mówi na imię radio.pl, radio internetowe, wielokulturowe, które jest polskie, zrobione przez Fundację Inne Przestrzeń, Witek Chybanowski i Zuzia. I oczywiście, że pani Samiry i ostatni wolontariusze. Bardzo wszystkim dziękujemy za to i przechodzimy na nasz temat, jak zawsze. Solidarność i polityka przez poezję, kraj Turkmenistan. O co w ogóle chodzi? Co jest w naszym kraju takiego, że na przykład jak idziemy do internetu, czyli idziemy do telewizji turkmeńskiej, to widzimy tam, że jest wszystko w porządku, wszyscy chyba tańczą, ale to naprawdę jest straszna dekoracja i za tej dekoracji jest najstraszniejsza sytuacja, że widzimy, że w światu rządzi tym krajem niestety taki człowiek dwuliczny, który mówi, że on jest dobry, miły. Jak z tej piosenki polskiej był Cezar, który żył w Marmuru, lubił, kochał dzieci, lubił fotorować się z nimi, kochał fotorować się z nimi między kwiatami, ale sam naprawdę robił taki ciężki i straszny terror ze swojej policji i jak teraz na przykład jest, że on to robi ze swoimi służbami, takie nazwisko już od Związku Radzieckiego zostało, KGB, ili Meheme po turkmensku, Meheme to Milli Hopsuzluk Müdürlüğü albo Komitet Gospodarstwnej Bezpieczeństwa, który powinien ratować kraj, powinien ratować ludzi, ale niestety ratuje tylko samego dyktatora i wspiera jego. I oczywiście, że przechodzimy jak zawsze do naszej piosenki od już piosenkarza Atabaja Reguliła, który śpiewa, że będą plakali ludzi w jakiejś chwili na języku turkmeńskim, który już dawno już nie żyje między ludźmi, już umarł, Carstwo Jemu Niebiesne, i posłuchamy jego. Temiz olup gelen can, dilanın filmisinden ağlar. Yazıktan yayalımdan uğurkan, tel üstünde tebriklerim evler.
Bardzo dziękuję, Fawolunwie. I chcę tutaj teraz mam taki reklamówka, nie tylko reklamówka, taka nowość na następny, na przyszły tydzień. Ve önümüzdeki hepte için ildeşler bugünkü vaqtda şu ad elime maglumat kelip kavuştu. Yani 27 aprel günü saat 14:30'da Varşavada Myodova 10 koçesinin adresi boyunca Erkin Türkmenistan için adlı miting ve protest olacaktır. Edil 4 yılının 26'dan 27. April'e geçen gece 2027 yılda yadınıza düşen olsa Türkmenistan'da apı tupan tebiği hadise oldu, Mari ve Lebap velayetlerine ve inansak hem hükümet bunu gizledi, açıklamadı ve şu arada şu an elime malumat geldi ve ben şunu Rus diline okuyayım. 27 апреля 2024 года в 14:30 по адресу Медово 10 состоится митинг за свободный Туркменистан, на который приглашены все небезразличные особые люди и диаспоры, включая российскую, белорусскую, чеченскую, казахскую, киргизскую, таджикскую, узбекскую. Весь бывший Советский Союз приглашен на этот митинг, который состоится, еще раз повторяю, 27 апреля 14:30 по адресу Медово 10 напротив здания ОБСЕ. Почему? Ровно 4 года назад, в этот день, в городе Туркменабад или Чарджоу, как его знают в основном во всем мире, и в Маре, и в Либабс, и в Марийской области произошел смертоносный ураган, факт которого правительство скрыло ради сохранения своей хорошей репутации, которая активно поддерживается российскими каналами МИР-24 и Россия-24. После урагана состоялись масштабные протесты по всему миру, в Америке, в Европе, в Турции, в России и в некоторых других городах стран мира, о которых, к сожалению, мало известно из-за блокады информации в Туркменистане, так как все мы прекрасно знаем, что Туркменистан блокирует интернет-провайдеры, люди уже с трудом добывают там вот эти вот приложения, VPN разные, и насколько мы знаем, если существует несколько миллионов или миллиардов вид VPN поставщиков, ну скажем, 2/3 из них или больше 2/3 в Туркменистане заблокированы. Диктаторы, это российский диктатор, туркменский диктатор и там диктаторы других стран, а также там турецкий диктатор, скажем, они общими усилиями пытаются создать видимость того, что диктатура это нормально, но активисты, правозащитники и, конечно же, патриоты не согласны с этим и стремятся придать огласке факты, скрываемые общими усилиями диктаторских режимов. Режимы диктаторов сотрудничают друг с другом, и поодиночке у нас мало шансов с ними справиться. Подходите, диктатуры в постсоветском пространстве – это наша общая беда и общая проблема. И полный анонс митинга и рекомендаций по безопасности вы можете найти на канале Russians Against the War Польска, на телеграм-канале, и там эта информация полностью есть. И очень спасибо, благодарю организаторам этого всего, молодцы, что все это начались, потому что бывшее пространство Советского Союза, это 15 республик, ну может быть даже не совсем 15, потому что, насколько мы знаем, республики Прибалтики давно уже отошли от этого и находятся в стороне Европейского Союза, и давно уже от этого отошли, еще в 1989 году. Конечно же, было правильно, очень мудрое и правильное решение, но, к сожалению, нехватка образования, нехватка информации, блокировка со всех сторон, то, что, например, человек, который сейчас находится в Туркменистане или еще в другой стране, он прекрасно знает, что он даже не знает, что существует другой мир, что нужно быть дружными, сплоченными, уважать друг друга, не оскорблять, не обижать, не бросаться разными нехорошими словами. К сожалению, это очень отсутствует, и вот эта вот нехватка знаний, образования, информации, к сожалению, приводит к деградации общества.
И, конечно же, все, что, опять же, нас успокаивает, то же самое, что я перехожу на туркменский язык, Türkmen diline devam edecek bundan sonra. Перехожу на советский язык, на русский, на туркменский языk. Endi şungalyk bir zat diýjek bolan elbette ki ýokdan bar eden Allah Taala bize her türlü mümkinçiligi we pursaty döredendir we aýdandyr. Ey ibadallah, ýani ey gullarym, siz synak edilmejekmizi umýarsyňyz diye. Nähilimi synak eder? Oğulgyzymyz bilen, baýlygymyz bilen, mülkimiz bilen garşymyza iki ayaklı bendeden ibaret zulümü çıkarıp şonun karşısına görüşmejegimiz hem bizim için bir synagydyr. Allahu Teala bizim başarmajak ýükümüzi, göterip bilmejek ýükümüzi sırtymyza ýükleýän däldir. Oňurmajak işimizi öňümüze goýan däldir. Hasyl bolmajak arzuwy hem etdirýän däldir. Ve eýleşler şu taýda sizin bilen birlikde şu taýda ýene de bizim aýdymlara dowam edelige Polyak diline solidarność döwrünün, yani şu solidarność diýmek, agzybirlik, jewislik, iman, birek birege sylaw, birek birege hormat, birek birege adam bolan üçin hormat görmek. Allah Taala yer ýüzünde adam zady yaratypdyr. Bir-birini essin, bir-birini unjat etsin diýil. Adam atany yaratdy. Allah Taala adam zady bu dünýäde hojaýyn bolsun, bu dünýäde birlik, agzybirlik, jewislik, sylaw, hormat, birek birege olan sevgi, hormat artsın. Allah'ın yaradanyň uğruna diýip we teraz posłuchamy, że o tym, co nam mówi piosenka o solidarności o latach 80., z latach 80. na języku polskim i idziemy dalej i słuchamy. Oto stary jest baba, co zasługi ma wspaniale, kiedy ślubem był pod stocznią, noces ten do styropianie, teraz się urodzi w wieże i ma drugie robotników, co dzień pragnie jak na ziemi, miłość i głośnych krzyków.
kel işletmişiz. O eyleşler yine şayda dinleyişimiz yağlak yurdun başındaki zalimlik ediyenler, zalim olyanlar, halk bilen adalatlı olmayanlar, haka karşı uymayanlar, yurdun başında oturup edenine de oturanlar, halk köse oturanlar, biliniz ki o zalimler Allah'ı sevmezler, Allah'a düşmanlık yaparlar ki Allah'a kim sevmese Allah bilen kim arası kim Allah Teala sığınmasa boyun olmasa ve Allah'a düşmanlık etse bilsinler ki Allah da onların düşmanlarıdır ve iman edenlerin yanındadır. Ve yine de şu ayda bellek geçesim belli elbette kâfir sözleri Türkçe edip kullanacak bolyaz kalbınıza birinci osurtda hemişe Allah Teala olsun. Eğer Allah kalbini birinci osurtda bolmasa yaxşı günne, yaman günne tafavut yok. Her halükarda Allah diyeceğiz, Allah'ı hatırlayacağız. Hem Allah'ını kaybedersin, hem birinci sıraya her ne koyduysan onu kaybedersin. Ne zaman ki Allah'tan uzaklaşırsan insanlarla cezalandırılırsın. O kişi eğer birisi senin için doğru kişi değilse o kişi tüm gayretini seni üzmek için kullanır. Sen onu hayatından çıkarabilecek kadar güçlü olduğun zaman sınavın biter. Unutma, Allah'a sarılanı Allah kurtarırmış. Yani Allah diyeni Allah hemişe korar, koltar ve koruyacaktır. Ve bu durmuşta, bu hayatta en merhametsiz insan kimdir biliyor musun? Buyuruyor alimlerin biri. Karşısındaki insanın sabrını, iyi niyetini, vicdanını ve merhametini kullanan insandır. Bu yüzdendir ki merhamet her kalbe misafir olmaz. Allah bizim kalbimizi merhametli eylesin, merhametli insanlardan eylesin, Allah'a sarılan kullardan eylesin. Ve işimizde, gücümüzde, gayratımızda, Türkmen halkı hükmünde bize birlikte, görüşte, ağzı birlik ve cevislik bilen birlikte görüşmemizi nesip müyesser eylesin. Dünyanın bu boltturan hali, zalimlerin bu edip oturan oyunları elbette ki hasapsız değildir. Yani Allah-u Teala ne bu dünyada görmeyen durandır ne de ahirette hesabını soracak değildir ki bu dünyada Allah-u Teala buyuruyor ki hesabını herkes verecek. Ve me miskale zerratin şerra yereh fe men miskale zerratin hayra yereh, yani zerre kadar şer işleseniz şerrin karşılığını görürsünüz, zerre kadar hayır işleseniz o nefse Allah'ın huzuruna onun karşılığını görürsünüz buyuruyor. Ve yine de bugün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye radıyallahu anh'ı
şeyle diye ya Ali 5 saat etmezden yatma diye. Ştaýda şol wagtyň özünde YouTube efirim alyp barýanym üçin radio muştak dinleýijilerim şol wagtda şu wagt gelip duran soraglary bar. Türkiş diýen nireli gardaş diýär-de elhamdülillah Türkmenistanlıyım. Yani Türkmenistanlı diýip öwrenelin. Ýene de şol bölüşmäliň. Daş oz, mary, lewap, ahal, balkan bu zatlary indi ýatdan çykaralyn biziň problemimiz şo taýda başlaýar. Bir-birimizi tendirden sen o taýdan, sen bu taýdan küçüjük bir ýurdumyz bar. Beýleki ýurtlardan mysal edip alanyň, gowy ýaşaýan ýurtlary mysal edinelin. Ha, Ýewropanyň ýurtlaryny alyp, Polşa halky gelip sen Warşawalymy, sen Gdańsklymy, sen Krakowlymy diýen bir-birine. Ýa-da beýleki ýurtlary, ýa-da ýene şobratlary seniň millet, seniň halkyň bir, seniň aňryň bir. Ýene şol diýerjek bolsaň, zat ediberjek bolsaň nädir başlaýar. Yomut teke yomut göklen ýadır alili. Bir ýere baglasak, bir ýere bäş bolup baglasak, bir ýere bildik mahdum bolup pahyr. Ýatan ýere ýakdy bolsun oýnamany aýtyp geçmedik. Teke yomut göklen ýazyr alili. Bäş bolup baglasak, bir ýere bili diýmeň manysy, bäş bolup azy birleşeliňle bir ýurdun hojaýyny bolalyn. Vallahi bize aile akşam namazından etip olsa 3 saat daha vakit var. Çünkü ikindin daha yeni girmek üzere. Ve gelin yani aleyhissalat, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bir hadis-i şeriften gurcun bereli yatmaz dönem 5 saat edip umut bilseniz osan yatın diye. Yani Kur'an-ı Kerim'in hemmesini okumadan yatma. 4000 dirhem sadaka vermeden yatma. Kabe'ni ziyaret etmeden yatma. Cennette yerini taýarlamadan yatma. Öýköleşen bir var bolsa şoň bilen hem barış diýe şonu Hazreti Ali radıyallahu anh ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu nähili bolar diýip soranlaryna buyurdular ki 3 ihlas yani kul huvallahu ahad Allahus samad lem yelid ve lem yulad 3 kere oku Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek ýalydyr. 4 Fatiha elhamdülillahi rabbil alemin. Yani Elham suresini 4 kere okumak 4 dirhem sadaka berilen ýalykdyr diye. O an gezek la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir diýsem hem Kabe'ni ziyaret eden ýalydyr diye. O an gezek la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diýsek hem cennette yerini taýarlamany wesiledir diye. Ve onu estağfirullahul azime ve tuğbu la ilahe illa huvel kayyum ve tuğbu ileyh diýmek hem öýköleşen ve kim bilen nemeden bolsaň öýköleşen bolsaň dargyn ve küsümetli olduğun insanlarla barışmış derejesinde mükafata eýedir gelir diye. Ve ýene de eýleşler dünýäde bolup duran zatlary hem serede otyrys diňe şöyle bir şey var. Unutma diye. Canını acıtan insanlardır ama yaranı saracak olan Allah'tır. Yüzüne kapıları kapatan insanlardır ama mutluluk kapılarını açacak olan Allah'tır. Arkandan oyunlar çevirip kuyunu kazanlar yine de insanlardır. Ama o oyunları bozup seni kurtaracak olan yine de Allah'tır Celle Celaluhu diye. Kim ne yaparsa yapsın sen hepsine Allah için dayan. Ve eğer Allah'a inanıyorsan başka hiç kimseye ihtiyacın olmadığına da inan diye. Veli Rabbuke fasbir, Rabbin hatırına sabret diye. Ve şu tayda yine de bizim meşgul Türk aydınçıyımız Hakan Taşıyan'ın hesabım bitmedi nesip edenler. Çünkü Türkmen halkının o esasını bir oturanlar var. Biz 30 yıl bundan başladık, 15 yıl bundan başladık. Plan pistigan diye oturanlar var. Onları seyretmezden esası Türkmen halkının hareketi köpçülükte yurdun daşında belki siyasetin nämedigini bilen aklar, belki siyasata da düşünen aklar, belki men siyasata girmeyin menden uzak dursun diyenlerin hem esası girilen yeri ya da girilmeyene mecbur edilen yeri ya da şol tarafa çekildiler, vaat edildiğin vaktim 2020 yılda haskem güçlü oldu, şol dövrlerde pandemiye hem başladı ve gelin
bu hesabın entek bitmediğini, hesap gününün daha ilerlediğini hem özümüze yatladılı hem düşmanımıza yatladılı. Öyle kolay değil benden kurtulmak. Hesabım bitmedi daha seninle. Öcümü almazsam haram yaşamak. Hesabım bitmedi daha seninle. Öcümü almazsam haram yaşamak. Hesabım bitmedi daha seninle. Dünya tersine döndüreceğim seni, canımdan bezdireceğim. Yaktığım ateşi söndüreceğim. Hesabım bitmedi daha seninle. Yaktığım ateşi söndüreceğim. Hesabım bitmedi daha seninle. Hesabım bitmedi daha seninle. İçimdeki öfke her gün çoğalır. Hasretime daldım, taş mı dayanır? İkimize birden dünyalarım. Hesabım bitmedi daha seninle. İkimize birden dünyalarım. Hesabım bitmedi daha seninle. Dünya tersine döndüreceğim seni, canımdan bezdireceğim. Yaktığım ateşi söndüreceğim. Hesabım bitmedi daha seninle. Yaktığım ateşi söndüreceğim. Hesabım bitmedi daha seninle. Hesabım bitmedi daha seninle. Hovay gençlerim, hesabın bitmedi daha seninle. Erkan Hakan Taşıyan'la hesabın bitmedi daha seninle. Yaktığın ateşi söndüreceğim, dünyayı sana dar edeceğim diyen sözleri bilen biz yine de Allah Teala bilen birlikte Allah'a iman ederek bu yolda yürümekliği yine de yardımda salyas ki mazlumun dostu Allah'tır, mazlumun koruyucusu Allah'tır ve yine de Ula oturacak da sebebi aydılacak zatlar, aydılık gel otir bu günlere çelli, aydılı o motir, edilbe motir ve yine de şol gelin özünü hani İsra suresinde Allah-u Teala buyuruyor, yeryüzünde böbürlenip, çiğişip, kayşarıp, diklenip
böbürlenip yöremedi. Yeri deşip bilmersin, dağlar bilen hem deň bolup bilmersin diye. Ýagny gelin Mahtumly Pragy bu arada 300 ýyl mundan zalimlara garşy aýtykdan goşgusundan diňlärip ibret alalyň. Beyan etsem kıyamatın vasfını Davud'a aşları kefir olur yarınlar. Ol başı, minnillik dünya, Aynen öyle. misli üyküvi dağ olur yarın. Bugün gelmişe de kunağı yutma. Giyce de gündüzde Huda'nı unutma. Vaadası yok. Bunu ahlası tutma. Aslı onun bir upadır yarınlar. Halim ölmüş. Ağaların sultanı. Kim bunlar azatlar tutsam Allah'ı, iş başına ayetsa kim Bismillah'ı, kıyamatta bolun tur yarınlar. Arak bilmesi teher turup haklığın. Gün sıkkı insan yatıp Huda yokluğun, Tanrı'nın düşmanı tavuk saklığın, anamıza cehennemdir yarınlar. Onun kiden koyar, süt torur. O attan bola kalıp, bolun torlarlar, Arafat sahilinde anaforlarlar, süt torbaşı günün görür yarınlar. Süt torların kıvırına koyarlar. Ağzını açıp, garga suudlar koyarlar. Kararlar onu 10 yerden koyarlar. Annem bir korfik, haram yarınlar. Balgın topraktan ağlam yarılar. Gaygını köp çekmem, mehnetim artar. Barça birine bir dağın yerde yatar, görmeğin kıyvatını ayıtmam yarınlar. Hak saklayıp, yumurtlu bakan ayaktan. Çarşenliğin tıyı denizden dırnaktan. Hak saklayıp, yumurtlu bakan ayaktan. Çarşenliğin tıyı denizden dırnaktan. Şuul bol, kapı ağıtılan kuloktan. Alır bilen zınhar görmem yarınlar. Niceler ganilat boluplar şeyda. Ata ene ağla ini bir perva. Kıyamatlık okusun tapar peyda. Zanı delalat bolur yarınlar. Ayrı bir fengida bulabilirler. Süleyman'ın iyisidir, kebuter, atı yönetim ağırdan perventler, tanrıbaş olur didar olmak yarınlar. Benim bu sözümle eşitleyen hayran, rüyası kişinin sonudur beyran, gıybat kişkenler ala köpçenin gözüp iyisiler bulun yarınlar. Bendirir sıratta ilerler tuşman, binen ağlar garma doluktan aman, kimin niteline bir vursa Kur'an Khan, barşı meşgul asan olur yarınlar. Maltumur, neçip geçsey bu kadınlar. Binen yolloşu yılan isyanlar, 3000 yıl sırattır, udoktur yorlar, 15.000 yılla şah olur yarınlar. O eýildeşler 3000 ýyl sırattır diýmek bu dünýäni bir günlük ýalançy, 5 günlük ýalançy diýip özümizi aldaýar. Bir gün, 3 gün, 5 gün, 1 ýyl, 10 ýyl, 20 ýyl, 40 ýyl, 50 ýyl, 100 ýyl, 120 ýyl, belkem 150 ýyl ýaşar insan bu dünýäde. Emma dünýä geçicidir. Ey adamzat, bu dünýä ölmek üçin dowuldun. Hakyky uhudan açılıp, hakyky durmuşa geçmek üçin geldin. Şu taýda ýene de elbetde ki bizi bu dünýä inderen mehriban ejelerimizi ýatlap, ömürlerini uzak, sağlıklarını Allah Taala'dan şifa dilemek bilen gelin sabaty iftan ejem janyň goşgyny birlikde dinläniň.
yerde bulunsa Gecelerine ağlarım Oturduğunun başında Ahmet'te bildirim Mağdur'u Sağ bartik ecelerimizin ömrü uzak olsun. Allah enelerimize ömür uzak versin. Sağlıklarına şifayı azim versin. Ve ehli çağaları, ehli oğullarını, kızlarını, eneleriyle bu dünyadaki görüşmeni nesip müyesser eylesin. Teraz se odpowiedzieć, ta piosenka była od śpiewaka Sabo Artykowa, który umarł w latach 90. Ale śpiewał taką piosenkę dobrą, że o matka, która mnie urodziła, nie płacz, proszę Ciebie, nie płacz, nie płacz, że Twój syn wróci w ten dzień. Na pewno kiedyś, oczywiście, że powinien wrócić do Ciebie, że Ty jego chowała, wоспитала, urodziła, karmiła, w nocy nie spała. Nie płacz, proszę Ciebie, o matko, wróci Twój syn na pewno, żeby jakby to сказать, uratować świat, uratować kraj, że jak jest na przykład w pisaniach świętych i w islamie, i w Torze, i w tej samej Ewangelii, kto uratuje jedno życie, ten uratuje cały świat. A kto zabije jedno niewinne życie, to zrobi taki grzech ciężki, jakby zabił cały świat. I oczywiście, że przechodzimy do następnego od naszego Mahtunguli Fragiego wiersza, że jak mamy taki temat polityka, solidarność i polityka przez poezję, to na pewno powinniśmy czytać wierszy. I teraz trochę pomawiamy po turkmensku. Dol himmedat kutordu. İnni umidlerim kalmadı diyende Allah yetişir kuluna kömek etmek için. O kutordu diymese kutormayar çünkü bolyar deyse derrü bolar kun feyekun diymegine bağlıdır. Nasibüke yusibüke velev kunte fi tahtel cebel dağın arasında bolsamam senin nesiben sana düşer diye. Umidini hiç kaçan yitirme. İn kıyımlarında da bu doğa bil bağlan. Sana koydum bütün bolmalısın isteyenlerimi Allah'ım. Bolya diyenlerinden eylemeni ve umutlarımı nesibemiz bizi tapsın, nesibe her kimi tapsın ve bir bolacak zattır ve tapılacak zattır ve mesela şu tayda yine de ağdak geçesim geliyor. Sabır boyun eğmek değildir. Sabır mücadele etmektir. Sanma ki seni üzenler kârda, sen zarardasın. Bakın ne diyor Allah Azze ve Celle. Sabredenlerin mükafatını yapmış olduklarından daha hayırlısıyla vereceğiz. Kısacası sabrın sonu selamet, sabır hayra alamet. Naidilişler, sabır hayra alamet, sabrın sonu selamet diye ve Mahtungulu Prag'dan Ya Resul. Ya Resul. Ümidim zanım senin yolunda kurban ya Resul. Her ne kim kılsan zifa bizara gelmam ya Resul.
Süýben bar eylemişdir. Seni Rahman ya Resul, ulluğuna intizarda ışkı uzatan ya Resul. Ol azap yenlerden bolmuş senin doğru gıyra, özünü kılmış kuda, sevduğu ağlı hembara, temki girdin dünyaya bir eleme yanına sıra, şükrullah, tâbe yani, bolmuş zaten ya Resul. Dört ile büyüğüm, her lafza akıllın içi, ahmın derman oğul ağlında veyken bozu, her zaman mağız imanım düşüne girme diye, gâlir ol, ömrünse kim zanımda armağan ya Resul. Var yıla yıvan hem, İhteyedir men seni, bir elillik işiretken kök koymuğunu hârı meni, hem gene midan çekilip, olu mağsarın öyle, kök ananızın sen durur sen ulu divan ya Resul. Aşığı hu-hu-di, bolusun mağrifet gülü, bir biçarenin belki sana yeter eli, ahı ifkanın senin, kim yad edip mağtım ulu, kan içinde şeyde var, bimar-u hayran ya Resul. Sağ ol mahtumulu Prağı. Ömrü yatan yerin yaktı olsun, imanını хемра olsun. И спросили богобоязненных, которые уверовали в Аллаха и отклонялись от всего в речах, деяниях и в вере, что могло вызвать гнев Аллаха, что не спасал Господь вашему посланнику? Они ответили, Он не спасал ему Коран, в нем благо в этом мире и в будущей жизни для всех людей, которые совершали добрые деяния. Поистине Аллах воздаст добродетельным доброй жизнью в ближайшем мире, а жилище будущее лучше, как прекрасна обитель богобоязненных в будущей жизни. И zawygtali bogobójnych, którzy wierzyli w Allaha i odstąpili od wszystkiego w mowie, uczynkach i wierze, co mogłoby wywołać gniew Allaha. Co Bóg objawił waszemu posłańcowi, odpowiedzieli, zesłał mu Koran, jest nim dobroć na tym świecie i w życiu ostatecznym dla wszystkich ludzi, którzy czynią dobre uczynki. Zaprawdę Allah nagrodzi cnotliwych dobrym życiem i bezpośrednim świecie, a przyszły dom będzie lepszy. Jak piękne jest mieszkanie bogobójnych w życiu ostatecznym. I teraz przypominamy to bardzo popularne słowo w Polsce. Powinniśmy tworzyć dobro. I jest taka sytuacja, że na pewno jest różne ludzi i od tego samego saboartykoła piwowa kopekiem, że niestety dużo ludzi dwulicznych, którzy mówią ci w lico coś innego, ale robią naprawdę coś źlego.
düştü başıma. Bakayım yarama. Ayrılık tabradı, düştü başıma. O edeşler sabu artıktan ayrılık hasreti diyen aydını dinledik ve yine de ki bugünkü çıkışımızın hem sonuna gelip geliyat ve yine de Allah'dan umudu kesmeli değil, birlik ve cebisliğe karşı yürümeli, yüzüp kuyruğuna gelen Türkmen halkı Allah Teala özü o zalim üstünden yemiş bilen iman bilen azrilik bilen ve cebislik bilen bertin ve mahtum kuludan şeyler özü muhakkak edecek, utup duruptur diye koşkusunu bir çüyrük hoz bilen cahan cevherin ol ne humar vazdır, utup duruptur. Çüyrük saman eltip cahan bazarına gövher barabar satıp duruptur. Ne düşüktür ana basan yarılmaz, ne kiştidir derya batar yürümez, ne enedir ölmez yitmez garrimaz, öz bağlasın özü yutup duruptur. Ne çırağıdır günsüz erin yarıdır, ne gözgüdür doğru sudan ağrıdır, ne sahidir piyalasın yöridir, dağdanın boğazın tutup duruptur. Dostlar bir misaldır tilime gelen, zehin etse biler akıllı olan, cahan yüzün tutmuş bir kudret yılan, kuyruğu başından ötüp duruptur. Başı barıp çıkmış arşın üstüne, ayağı inmiştir yerin astına, canlı cansız her ne gelse destine, dandamay dahanı atıp duruptur. Ne mahluktur, ne erkektir, ne dişi, bir gözü dım aktır, bir gözü çaşı, rengi qara aladır 12 başı, yeri göğü birden tutup duruptur. Mahtum kulu mağrur bolma bu söze, hiç böyle canavar gelmemiş göze, yine bir kudret bar edikel peze, şol beyik yılanı yutup duruptur diye. Ve şeyli diye de Rus dilinde de bu tozuk, bugünkü çıkışımızdan sonuna etip geliyaz.
I na ostatnie odpowiedź chcę przeczytać taki maleńki rozmowa między człowiekiem i krową на языку российском. Человек обратился к корове. О, корова, для чего ты пришла в этот мир? Ты не ходишь на матчи, не танцуешь, не пьешь чай, не ходишь в кофейни, не играешь в игры, карты, днем на луг, ночью в сарай. У тебя однообразная жизнь. Ешь, пьешь, размножаешься и испражняешься. Для этого ты пришла в мир? Корова заговорила и ответила. О, человек, как ты можешь мне это говорить? Открой холодильник и посмотри, что там. Молоко, йогурт, масло, сливки, тефтели, колбаски, там, начинки и все много еще другое. Туфли на твоих ногах, ремень на твоей талии. Все это от меня. Или тот самый навоз, который ты сжигаешь зимой, чтобы согреться, тоже от меня. Даже кости мои полезны. Если бы не я, ты бы даже не смог завязать штаны на своей талии. Ответила ему корова. Аллах создал меня для пользы человеку. Так, хорошо, ответила корова. А что ты, человек, пришел на землю делать? О, человек, мясо твое нельзя есть, кожу твою тоже не использовать, а из волос твоих не связать носки. У вас нет другого, кроме как уничтожать прекрасную природу и убивать друг друга. Для чего ты пришел в этот мир, о, человек? Или ты, человек, даже отрицаешь того владыку, который создал тебя? Аллаха, Господа всех миров, живого и мертвого. Цитата из интернета. И на сегодняшний день прощаюсь с вами, уважаемые слушатели, и кто меня смотрит сейчас на ютубе и слушает на ИМИ радио. Всех благодарю, всем спасибо. Время наше закончилось. Ну, а, конечно же, пока живы, пока стоим, будем бороться против зла, против диктатуры. Эмри биль маруф, нехи анил мункер. Приказывайте всем, говорите всем делать добро и везде говорите, что нужно отменять или запрещать зло. Эмри биль маруф, нехи анил мункер. Если у вас хватает силы, остановите это своими руками. Это высшая точка имана. Если вы не сможете это сделать своими руками и своей силой, то хотя бы говорите везде об этом, чтобы все слыхали, что есть зло, что есть непорядок, что мучает где-то народ. Об этом говорите везде, это средняя точка имана. Если вы даже не можете этого, то хотя бы не рукоплескайте злу, не рукоплескайте злу, ну и хотя бы внутри, в сердце имейте то, что, о Аллах Всевышний, о Бог, ты знаешь, что это все, что делается, что это неправда, но я боюсь за свою жизнь. И придет такой час, близко к Кияме, как к Киямату, Хахр-Замане, что враги ислама до такой степени станут храбрыми, а мусульмане станут слабыми. Почему? Потому что в них поселится вахан. Что значит вахан? Вахан — это значит любовь к мирской жизни и боязнь смерти. Ведь я хочу здесь сказать, что у туркменов есть очень хорошая одна поговорка, мы с детства все ее знаем. Ölümünü boyun almadık kafirdir. Тот, кто не уверовал в смерть, тот не есть мусульманином, то есть безбожником и чем-то такое. Так это переводится. Allah bize imanımızdan ayırmasın. Allah bize iman, azgınlık ve cevizlik versin. Allahümme eşkili zalimine biz zalimin ve ehricne min beynihim salimin. Amin. Ya Rabbil alemin. Allah'a emanetsiniz edildeşler. Yine de görüşmek üzere. Allah-u Teala bizi mübarek kudreti bilen, güçlü kudreti bilen la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim dediğimiz yali güç ve kudret sahibi yekatek Allah'tır. Güç ve kudretin Allah'dadır. O ne tağuttan korkmalı, ne iki ayaklı bendeden korkmalı. Allah-u Teala'nın azabından korkmalı ve onun merhametine ve rahmaniyetine ve rahimiyetine sığınmalı ve ondan yardım dilemeli. Allah'dan yardım dilemek utanç değildir, ayıp değildir. Allah'a emanetsiniz ezildeşler. Radyo efirimizi utarıyaz ve YouTube efirimizi hem utarıyaz. Yine de görüşmek üzere. Allah sayede bir dostumuz yazıptır. Pek yürek bol, Allah seni korusun, ak insan bol, cennet seni sorusun deyip yazıptır. Bir Türkiş dostumuz YouTube kanalımızda.
Allah'a emanetsiniz ey Türkmenler, ey illeşler, ey Türkmenistanlar. Allah Teala bizi Türkmenistanımızda buluşturup zalıma karşı zafer berip zafer naralarını atan vaktimiz hem Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber demek ve sevinç, yani sevinç gözyaşlarını, begenç gözyaşlarını, bağıt gözyaşlarını boğulmaklığı müyesser eylesin. Begencimizden ağlaylı, sevincimizden ağlaylı, baktımızdan Allah'a şükür edip ağlaylı ki ağlat bilen gözde iman vardır buyuruyor Allah Teala. Sağ olun, Allah'a emanetsiniz dinleyenleriniz için.